eba attention TV so musonfo akwantua na sabre magi medwa se ne ada me ye ne me de nsempa ene nsem a arho ne nsem a emu oda ne ehu nyina musonfo akwantua e de ba be somo na me ka o se dwumeku a eso ya sene ewo dwumedie eso ye Obatampa Travel and Tour Agency for na eso ya sene me ka Obatampa omo ye omo hwe eboa nipa afa omakwantu sem otum se eye express when ye 1 year akra na ohun bibia odi sika komo bi 1 year na ohun hwe na se oni obi din sa so o wakwantu hu na 6 months 3 months ohun hwe no da bi we die omo dwam hu di se omo ye express to medical case o hwe screen nanu a Obatampa Travel and Tour Agency for enama no wase kama obetimi afrom na oni omo edin sa so efa wakwantu sem hu Sana meka say Queen University Foundation so eso masin yaka Queen University Foundation omo de adwuma omo di ane se sebe omo boa mo brofo ya obi a ni kunawu ekunafo enyanka yisia disabled sebe nkwala na ye wo mu ba asase so a nyame ayo madum emo mabrabo no asesa kakra no sa nkrofo we na Queen University eye hu adwuma nti omo boda rosra manfo se omumba so masin ti se opese obo Queen University Foundation ema also was akoma bia de boa san krofo ya obe from 0548302985 Queen University 0548302985 ena NW Catering Service one so eso masin a me de sa adwumedi ebro omoye bibia fa aduane semone wedding cake birthday cake pastries meat pie hot dog cake shita hodo na ofre N-word phone so ampacho ombejo so kama na oni omo edin komo sa na omo so be from 0548 302985 fre N-word for efa waduane sem aya na enye aduane ne nyina na ya e wo se koyi ni pedua mu kakra ai wadi banku sa mesro sesam na omo ye bibi fufuru bi ensan famro anade bia wanwe aduane sa mesro aya aduane obi ye de ba in fact de pa se ne ete bia de pa nti fre enwefo na omo sesa aduane die mu kakra enfama na ye betu fa akokumase oyerepa eye antena asoye ma me afa dwumedie bi ato no ho so akese oboa Ghana mbema ne Ghana mma nyina se ne a ya ware sem ne omo a ye twe omo mpna akese ye ntu ahwe akese omo a ye ne omo wu akese ye dwane jankwale ho na mami die ne nyina afam akese mami ye na adwuma yie pa akese eso ani akasa ebo amanfo na we na enra ye da sorry a oba bi ne kunu apie mu antena ho ohwem a omo ya ware fa akese obrana na akese omo bo anisa omo bo bra na wotie a abrabọ no kwa nim na ni bre ya ba baby kakra oba no side aya omo ta aka se mmema timu osumo na we die se ma timu osum na nse ya so yehu se mmema omo kunkum mai na ebi nso bubo edua na mai wuwu we so ma no ye nso ye de ho agim papa ne na yire abobra akwanim kakra na obai wo hwe ne bre kakra eya abamu efa ejapade no ho osi oba na ho ano otrete se onyane ma na obeton in the name of atetin nti ase papa no so etwa no ho kakra se obema okoware foforo dia ene me so niema na me no wa braye no me so meton amama me kwani ma kofa ebo pass yenkuni kuni efi atiasefo asase so wako to that extent na chesa ano aidin papa Emma audio be piepie mu kura ewo antena ho a afede na ewo se oje ne mfun so to me nka ne nyina mesrom ma yankwa antena so e onye ngotie nia gina yie eteme ne eho no losi tie woni me so wo ya mebu na mu ne na anu fia da ka chem se wonni nkomo bia wonni mo bia me boni me no amwate ya friend contradiction what the one no that one eka we na aka we eka eno so kwade ehun kra o se oba na asamo kan kidnap ka ho tie ni ye simple to say ya me adumo won so ho ye uni mo re bi e friend Solomon sisi anu ye pese be hia tu no
You see me per se here too ba ko kan o. Eh. Nti si ano yanya ni se yanya ni style. Oba. Okay. But you go better way. Okay. Asema e kan kidnap be ne wom. Na ya dian. Case we die na make. Afa de waja tum so ni momo. Afa de waja tum so ni momo. Ai. Menim obia. Me se nipa baako e na menim no. Omo no mu twetwe boys we say omo nya me pen na. Madam menya wudini na emu asam na aba e na nkyeremu no de we asam na asam timi hia wo asam na asam e na ahia na se obi boys ne se come here Lucy asam ni asam na ahia e na nipa kwabrane a temi ye yi call no to nchen a nkofo nnan na wo bom omo na nante me se mo fa audio ne mam se Lucy wo ya ye be ye ho fi ne just omo ne simu pam baako ana ko bo ko ma ne eh so yire so also waka say ye telephone to nchen a ye won phone nkofo wo hia wo nya ye wo phone o say wo di agoro na no mia na me say ye nkata krache na anim ahwe yi a wo santa answer de ban unim no unim Ghetto for no anya ma me yi niema ene nkoma akoso wo ne omuntam anya wo santa ye betwatro wo si enkoku ukunu wo kwani e boat o kane ka rolling sapen so ankam say ye do dadoa bo ha ne de dadoa ne de boat trim na wo jira ha kura ma sofo emfa dadoa mo nsam na hwe blade twa kwa na moja bet saying sika twa wet say oba wo ye aduane wo kitchen che ya de a sika twa pen ti wo betumi akuniba me akokọ kwa mhu amidwane wo betumi akuniba wo te ha na ototo ayampia wo te ha ana de wo ba ye no kamientie me de kokọ masem maka kire wo kunu me ka me nko anka Lucy kura na wo nte ha na nwanwa se wanya kwan home from my papa ibi ka so ko she prison na oso no na so papa ya te hey minim se Pentecost nyameo se wan nyameo da kakra wodi ye nintio se dien o de ode ba e kamienti una obutu ho no wo na obutu ho sahwe wo ada na twa bai wo na obutu ho a wo pache no ado so nyawa Lucy anoso nyawa me na me pacho enti uko pacho ye dey uko pacho ye dey sa wonye uko pacho ye dey Lucy uko pacho ye dey Lucy meteo can you say mad the poison say there's empty bopa me ebotu oba besia bubotu ya santu anko na ekuta tu su tuo no de kwa akon Lucy ubotu yetio Lucy botu yetio za uma memo nkomo ni nyina na memo nkomo na ani omadi we kire ni nyina memo unkasa ye woni ama ye be yi ama yi sound ni nyina ma ye Lucy yetio Lucy yetio za unkasa ye nyina so ye di ye hro unkasa se unintini ye wa ha yetio unkasa ne ekoye nim eno so go answer ni o eno no de bai eno no wa rapo no kama Lucy yeti boto Lucy besu
Oh, David Raho. Lucy Alamboa. Lucy Casanianco. Casamianco. Lucy Casamianco. Masa. Okay, Tiewe. So on Gasa. Sisia no nyere the price na ebo ya no nya ma sisia chere ya ntu ya buna fa bibia nso kokotam no obe bibia ma ya na ya be ejuma ana ma men madam fune ka say okay akasa ni ayere nati nti ono kwa yere ono kwa send 2 million ema side ni ya chesha ya ho se mfanye chop money na dada ya che ba ma yere ma india yo ma india yo bia be fan kokotam de obe me iskama yere ya be ejuma na wano. Yes, okay. At the end of your channel, to me for crab or money cannot be rich. To me for I cannot be rich. And I was so unfriendly. Today now, you be chairman of Craname. If I me catch your madam for the summer and first one, I'm a master. The buy so near court. Today, you the man or why? I know we be away fine. Today, we be any house, and I want mushroom on sweet, mammy. Medas is our jabre a train me. Hey, says the answer, Margaret, and my yen yasa. Debi aya de ka se me matimo sumu ye ntan ka se e matimo sum ba we de me nua ba we de utimu ya yesu na o mpe bi ma misro pe be bi fe sisa o be bi na fa na ko be bi na kotene o be ton fi a ton na fa o be bi pa kotene na wo ji okwamra de o pese o ji ne life pa fini nsem e kra etuo no so se o mo be AK-47 eno na omo born ba ko pe on kasa biem AK-47 na woman say omo mpe jiofun bia omo mpe tu eti apade say omo man di ba yamba ko na che say fun na che say wanya kwan afa na japade mesre oba oni be me biti na wo hwe na mbo a mesre so obi moja ye beje afiri nsam de mesre pe be bi fa na koto abrabo no so wate e man mesre mo wo hwe na mbo a pe be bi fa na koto abrabo no ye se ye yu ba bia na wa ko ba bi e kro do sonson ye ntra fa ko nje nyimwase entra wale asema won ye widini entra wale asema esu bia wonni ma na se esu bia enka usu ho no enko famro in the name of marriage misro pe ba bi fa so obeji obi enko afiri nsem de pe ba bi fa na me ka say obatampa travel and tour agency for that esumasen and na pay me this adwumadi ebro omebo akọ include to Mexico, Australia, New Zealand, Europe, America, Mr. Nyina omoye ho adwuma kama express a usika sam enkoye basa me hwe omo screen nanim no number ne bo ho kakaka pa enitina me pese me bobon e ho de obehu ni clear na wanka sam so waye okay me da asese wo gibre ehwe akuyantwa sabri me da asese